Other form I mean shall nothing to me ma wo aquaba and as some kese bi aba be piemu e wo yanim ha se ye nua ba bi e de na reho sem aba be piemu e wo fanko ananim ha se ya wo cheni semu se ye yare bi aba betena ne so wa try aso be treat yare ama na nya na hoto nanso odniti apempema onya na yaresa ama kire se ni kun kura no edua na adwo na wo se nkoba betutuo ni kun se ne ho ye ne mobo edua na adwo a wo se nkampa kasa empa entumi nkasa ama asem ya kwakọ yare ho sem na ye tie nkyeremu ya arabe yi ade to dwa na kyese nyensem pi eno nti me pese obegye brane akọ ho akọgye asem ne mu nkyeremu ne ye ba na afi ya kyerɛ ya adwen e de afa na moa bi nso emoa bia nso aye wo no ye de aboye nua ba yi ama ne ho atọ no ye nkonkotie embra sisia ene wa chiru kunu ye ekobo achew ene men ana oye nkakra dabi kra ede no wase me yana mobo oh mesu ni pare bi no dura bia na ni pe mobo ena ohwese na ositie nso ne wasesa no a ha adwene na obi anka juro se watie duro so de me pa cho obi anka bi nkyere me da eja bia akwa asofo yo so o kire so mo ani na obi ehunu aka juro so watie duro so amon kan bi me pa cho da bi sese eba ebesi wo kon anim anase wo trifa ni nyina aka ho me pa cho miti de nya me ya efri me nsai ha aha sa na ya na ote wo nsanum yaw pa me pa cho ai dure na se efa wo minim kakra ana emfa ho onfi ya da onfi yo ya me pa cho ne me fancy ni di me fancy ni ni ya na me pa cho wo ko ya sabia no okoye test ma ehwe obrebo ne wasabu mu me pa cho ane o ma ye ko twitwa ora kasa gu kasa mu no mam me pa cho ye pa cho ane me pa cho ma ye ko twitwa o mo si bibia ni ho me pa cho ane na doctor fon se hwe nye o na eno kra se hwe nye o me de me hu sa me yale pa doctor ro ko kitu o na kesim me pa cho pramoso na me ko ya na me mpese obebo doctor ya sabia de dins unim me de mafutuo kakra ni me pa cho se ade no eba ne e din a ye be high ambulance edu atuma ko kesim ade ti na onko sha ase o kesim preko wa en de bia obefro ka kra akọ ba bi o na ye be high ambulance ho ka won ti dru ba bi a o ye test no so na wakọ ba bi a wo se ahemfuchi ye na ya na yesi bi di da bi achi a betumi aboa bi se ni mi ye wo nyina me ye apeyare kro a aye wo ntina mi bi se bi ansem sa no because me producer kan wasemi chairman akajem se me catch them say yare asmesi ne hawo bare bia unya no aduru papa se okoto dwemi ni nyina yo ya edu bia na ese ne ananse achewo no tim se moja no eni afrusa ne one side ho yi ase edu bia na kase ni mu no eyo ya duduro ni ese de to me kakra na kase ni mu so ye me ya na kase ni mpo ye me ya mpo de na nka metimi de ye bibia de anka mepe kan ha me sa na duduro no na asa ade na etweme asa de bibia chechire me na etwetwe no emu no twetwe kakra me pa cho nyameti aswati me pa cho atwere ni se otumi ade nyina yo ena onso na ye de tumi bia ntumi nyo nyame amo amayare obo se brabaju asomdwe bia mfom so obi
ana pomde ho mra kakra bia ya fomunti ena akofa sa ha de abro so mami papa classmate ho beto wate papa chamate wore ko akoma to yem ndas sesei baby e be kire onyame boa ma utu anamoko ho a na ne besie no ne ehu ne ebeyo na ade a ya na ha me ba ko ni waba se de ka se do nyame kura se ho to waba be da se abedo nyame ba ho to wia no adwene jiro se ho twia ne om kura ne sa me na ho betom dada enu ntina bebre kodi adura omuntimi koda se na adura na ku omu ebize ebese chimu adura mo se ajamo ho odi bi na odi aye wanko okura nkebeko ya na hye din ma yesu ehu se adwuma ye no ye adwuma na ndim nia okofa asasem ne bae sebe oya de no anasia na hedi pakro nim no okofa bae pacho debi pacho ni Mr. Yesu Kristo ai uni no me pacha ofre akwatafo no sa omo ya mami uni mba brum onu nti na amna kai ho no enye fans no obi pe bara no kura no ye nyankopon no oba ye obi ananase ha no so eni enwuma na ye na edwuma ye ha no sabe ye pe resource enti ukoba so me de me how 2 minutes how by obi aju skana me pacho debi pacho obi adidi watem me pacho debi ye beje jo so kama enti se wan to me ansa ma me dase na akwese adwuma ye ne jama wani anso ni enti a mani abre wo wase dan ho se wo hawo no me hunu se ko enti kwan bia so de kaseda me pacho mate kwan bia so de kaseda amen we kura de emanen hawo chiri na ade chira bre na wa hunu ekwan ntem kata abre okunu bo dogi unimbo me pacho dogi nene de hini that's ono is it of 52 years me pacho ani 52 na just say you 1974 oh say ya na ye ma me bibi ma me ka se me kun me dana se pa me dia de ne ma no so da ma se pa me so me dia se dana pa woye mama sina mumra ye ma me yare de ayi kontomire case wo fam person bisa ne se ne duku no ono na boy ana me pa chwan won otumi de won se benkum ni nifa ne nyina me de ye bibi se ya na me de nifa no na me de abebo po no ani wo fa ni da so ani da so bebre ho enda so bebre ho ani da so bebre ho because so do see kasa ne nsana intititi na ne se ne mi se o ho a ne muai ne fana ndududu o ho a na ititriti na unim sumasem bia ya ne wo se nipa ho unifa ya oya efru benkum enye unifa wa na ya oya o efru benkum ne no a doctor for betumi achechire mu yi kakra o maka amate no enti se wan hwe bibi yi a ehunu yi sofra ko wo fa we ne wo fa na sa sofo ne she no sofo no eya asem fa hye keke eya za ana onim hwe wo de oye no ho tie sere asofo mu susu me mamudin mu susu se ekom ne demo a munko pa adwubanye na munyai se mo hye enkomtro na mo sande adosoa eso ankofo no wo hunu ya kase enkase mahu na munyai sade na mo ma nkofo etimi yom dudu no sade mo fa wani wo fa bi wo ho a ne manya o makobo wo fa yikwa wo fa no onye hwe eyare na aba yare na aba wo fa obu wo ho a nka ne nse kwa se nkontumi mpagya but into be business on one to bonduki nti do ayaresa e wo homa no nti onka na koma antu ne yem ne ho ben ne dem ma we yi ne kuru setize ne kuru no kura ne kwa so ma ne ho ye no mo so we no sofo okay dogina am sin kashia lawyer so oti asem ni po
Family does Mammy Chassa for the river of Mercy. But you say, who want to be a chawadi and not me? Lawyer and a lawyer, Michelle. Lawyer Michelle, Supuku. Family Chassa for the river of Mercy Ministry of Anyamiadum, Abama and Krata. You see the young Krata, young Krata, so, and I made in the Saka Crown in the river of Mercy Music or Kwama. O kwa mbate wonani asolibia kwa kwesi da fino ngotwe fe kwa Abraham nso police bari awa wudu ne ebo kama ofa on se so for ka se ye mami o metra ho kakra no me kra no minim ne mo ye ka ho but ubisa an important question ubisa an se de na oye because o ma waduru nkwan ne mo ye de minim se bibisa akra wo be sunsun nyuma bi kakra ka ho nti wo ma ne betra ho sa se onu maduru abraham so asa chichira ade se ni ofa na aye no na me na ofa na wonzo ka na aso obo because nkwala abrem ade de ofa obe ka ne sei 10 years yi ba kura no ma bebrezi ofa onka yo on di se utranye ya all the confusion bezi na afa de ni ofa bi wakoka asem no yenya evidence ma on emre na so bi ni editions wa no ka se mi wura fi ni kakra o se ono no ya na de oye ni hye dan hia no ba de hia no ni se wo ba no ze yare anwa ede ato nti ya na meka se sa ye ntimi nye bibisa dan se be kwa akoka asem ebe wi eche ni evidence ye ntimi justify udra nye ye na akonya de na ni ede no kofro ba bia ofa anwo ba kire wo nti ofa se de wo ka no me ya ma me nyame agye wo se ye kwa afi ofa na wotimi ma ne nsan so kakra minim se no ba yi bada futu ade ma ye no e no ofa me ka se mre bi na me ye mpa nti me ko wonfano chinom so minko bantima omu twa yi wo na nkutwa papa ni twa se hwenya me se wo bo bia ye me but doctor ne se ba bia ma akọ e die bibi o man ka obede obeka enti ofa de wo ka no ba duru ba bia e be dwen sika sem ba de to de dia wo se ambulance ni sika kuranya asam keto masa enti dika akọ kesiem enti ye nyu man keto ambio ono akọka ho na wo kọ keto am na ye de se ambulance ofa woni mi se Sabi of was someone I will come assemble si bibi mo bro ni na esi duabo ne ade nyina wo over e to de ne de ne ko to ko mfa no ache uni mi se ofa hwa na ho to no na sister on na mo kama ampa ye ko da ni dua no right but e to de ne ko mfa no ache wa kwa otimi sister na wasesa ba ofa omu gira so na wa nyam ye ne bibi ya kama onti dia wo ka no e no kre e no ofa nyumira so aka ze me ma me ma hye me material penana me huti se hai me yabaduru ba bi na me saka dia minti pens ba me saka se ya and was my guy say a doctor for ne say o ha na ye o ya oni fan ye o ya over check ubengum I said okay nyom no mchiri because wa kan okre pa ye be mo watch and over na me kan say ye ba me o je be ba ma no ni hu ni asem bia munkofa asem bia nkoto no so nkofa problem bia ma die bomba e ba on say o kan o me se ko massage kakra ko ba ko pe no wajai this on say die man adwen kodi bibi ye no so say o ma na say e tweme na e chekere me ndi o on say the moment be ba sa pe no unya ka asem kitwa bia eno na ye nkrofo yi e de ko fa nsem ba yi o yesa na o yusu adwen ofa me dase oje be ba ma no massage asem na akokei yo abusia sene ofa Ankoana e kan ye no oma pe ba bi e de amara be ya wo kwa kwaje na yaresa na ye fa mpaebo enta na chi na fe nso ye be sere nua ba ne se so okọ na se bibia wie pe ye sene ye hwehwe na bibia koso toten e de mana na onya na yaresa e ma ne yi omo boa no e ma ne yi omo ma omra medase sene be ya oche na bi no sa asem foforo esi a ye nka se bi mu mra but sene de bia asem foforo si de bia asem foforo si no e bia na bibi foforo ye de asa akwa akoba ontu ana mon papa on set good example sene obi ban so a ye be yi akomam di aboa no ye fa kakrai enye futu fantu ye ho da sene be san so de hyemu e wa ha biem na me ka o se aha eda so aye emergency Ghana TV na akosua de pa enso ne me din me na me je adwanam de dwumede e ba wo na so da sene ye be san so hye de makrawa na madawase